isi dutuyeho intambara, ibyorezo, inzara, amanyanga, amatiku, gereza n'intwaro kirimbuzi, inzangano hagati y'abantu n'ibihugu, ubukene, ubukire, amadini, uburwayi, ubugambanyi, ubutabera, uburozi, ubuyobozi n'ubwicanyi, ikoranabuhanga, bitwenge n'amarira y'abacu bapfa. Ibi byose ni ibituranye kuri isi dutuyeho. Kurikira ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV. Dukora kuri internet, umenye byinshi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isi dutuyeho. Ubusanzwe isi dutuyeho yagiye igira benshi banyuranye bagiye bayigirira umumaro rusange kandi ukomeye. Hari bimwe turya, tunywa, turyamaho, twicaraho, dukoresha dukonjesha ibyo turya, ibyo tugendamo, ibyo twandikisha, ibyo dukoresha ngo tubone urumuri, ibyo dukoresha twidagadura, ibyo dukoresha ngo tubone umuriro wo guteka ibiribwa runaka, ibyo twifashisha twirindira umutekano ndetse n'ibindi byinshi. Ibi byavumbuwe na bamwe mu bari batuye kuri iyi si uyu munsi natwe dutuyeho, abandi baza babunganira, mbese bashyiramo udushya, innovation, ariko atari bo babitangije. Aba nibo bumva ngo bahawe igihembo cyitiriwe Nobel. Hano hari ibibazo wakibaza. Ese iki gihembo ugihabwa mu ntoki? Ese bagihabwa kubera iki? Ese utakibonye kandi warakoze ibyiza byagutwara iki? Ninde mu bo twamenye mu mateka y'uyu mubumbe dutuyeho babihawe? Ese iki gihembo kirimo ibyiciro bingahe? None se ubundi iki gihembo kiba gifite agaciro kangana iki? Iki gihembo kimaze gutwarwa inshuro zingahe kuva cyashyirwaho? Byose nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none. Iki kiganiro cyitwa isi dutuyeho ni icy'Imbuto TV, dukora kuri internet. Ni ikiganiro kandi nawe ushobora kugiramo uruhare utanga ibitekerezo, ibibazo, inyunganizi n'inkunga yo kugira ngo dushyigikire, utwandikira n'ubutumwa bugufi SMS kuri 0788 90 27 Zumve neza, 0788 90 27 58. Ikiganiro kandi mukigezweho ku bufatanye n'urubuga rwa internet rufasha abantu kubona no gutanga amatangazo yo kurangisha ibyangombwa byatakaye n'ibyatoraguwe hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Uru rubuga ni wa_ndarangisha.com. Jya bategura iki kiganiro kandi nkaba ngiye no kukibagezaho. Nitwa Fraterne Frank Rugwizangoga. Mbahaye ikaze. Igihembo cya Nobel cyitiriwe Alfred Nobel, umunyaswede wavumbuye icyuma kimena urutare dinamite. Ni igihembo mpuzamahanga cyatangiye gutangwa mu 1901. Iki gihembo gitangwa buri mwaka. Gihabwa umuntu wakoze ibikorwa bidasanzwe byagiriye akamaro ikiremwa muntu. Ibi bikorwa ni nko kuvumbura, guhimba mu bikorwa bitandukanye no mu bumenyi butandukanye. Hiyongeraho kandi ibikorwa byo mu ndimi zitandukanye. Urugero ni mu buvanganzo ndetse no mu bikorwa byagejeje amahoro ku bantu benshi cyangwa se waharaniye amahoro. Iki gihembo gitangwa ku munsi hibukirwaho umunsi Nobel yapfiriyeho, tariki ya 10 Ukuboza buri mwaka, mu gihe yavutse ku itariki ya 29 Kamena mu 1900. Mu rupfu rwe, Nobel yasize umurage wa miliyoni 32 z'amakrone. Aya ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Sweden. Uyu mutungo yasize wavuye mu bikorwa bye byo guhimba icyuma kimena urutare. Yasabye ko hashingwa ikigo kizajya gihemba buri mwaka abakoze ibikorwa byafashije ku buryo budasanzwe ikiremwa muntu. Iki gihembo gitangwa abakoze ibi bikorwa mu bice bikurikira. Hari uguharanira amahoro cyangwa se imibanire hagati y'ibihugu, diplomasi, ubuvanganzo, literature, ubutabire, chimie, imikorere y'umubiri cyangwa se ubuvuzi, physiologie ou medicine, n'ubugenge aribwo physique. Yasabye ko iki gihembo kitazatangwa hakurikijwe igihugu, kahubwo cyazajya gitangwa hakurikijwe ibikorwa byagezweho. Igihembo cya mbere cyamwitiriwe cyatanzwe nyuma y'imyaka 5 amaze gupfa mu ishuri ry'ibwami ryahoze ryigisha muzika
ryari riri i Stockholm tariki ya 10 Ukuboza mu 1901. Guhera mu mwaka wakurikiyeho iki gikombe cyacishwaga mu biganza by'abami ba Swede na Norvege. Kuva ibihugu byatandukana mu 1905 ibi bihembo byahagaritswe gucishwa mu biganza by'aba bami bombi. Icyiciro cy'igihembo, icyiciro cyacyo kiva mu bikorwa byasizwe na Nobel. Yapfuye nta mwana n'umwe afite. Iki gihembo gitangwa kiba kihwanye na miliyoni 8 z'amakrone akoreshwa muri Swede nkuko namaze kubikubwira. Ni ukuvuga amayero agera ku 900 ugereranyije n'uko iri faranga ryavunjaga mu 2012. Gusa iki cyiciro cyaje kugabanywa kugira ngo hazakomeze haboneke ibihembo byazakurikiraho no guha agaciro abahembwaga. Mu 1901 byari amakrone 150,782. Mu 1994 zabaye miliyoni 7 z'amakrone. Mu mwaka wa 2000 hatanzwe miliyoni 9. Mu 2001 hatanzwe miliyoni 10. Mu 2012 hatanzwe miliyoni 8. Mu 1991 mu bugenge hahembwa Académie Royale de Sciences de Suède. Mu butabire hahembwa Académie Royale de Sciences de Suède nanone. Mu buganga hahembwa Institut Kronensianka. Mu buvanganzo hari hahembwa Académie Suédoise. Mu guharanira amahoro hahembwa inteko nshinga amategeko ya Norvege. Mu mwaka wa 1986 banki ya Swede yashyizeho ikindi gihembo cyitiriwe Nobel nacyo mu bukungu. Igihembo cyiswe icya banki ya Swede mu bumenyi bw'ubukungu cyitiriwe Alfred Nobel. Muri rusange cyitwa igihembo cyitiriwe Nobel mu bukungu. Kuva mu 1968 hafashwe umwanzuro wo gutongeramo ibindi bice nubwo hifuzwaga ko hakenjizwamo ibice bigiye bitandukanye harimo ibidukikije n'ubumenyi bw'isi. Iki gihembo abagihabwa batorwa bate? Buri gice abatorwa batangwa n'abantu batandukanye. Batorwa na komite idasanzwe igizwe n'inzobere zitorwa buri myaka 3. Izi nzobere zitoranya abantu 5 muri benshi baba batanzwe. Abatorwa kugira ngo bahabwe ibyo bihembo ni muri babande 5. Batorwa mu biganiro mpaka bitangira mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza. 4 batahiswemo bongera gushyirwa ku rutonde rw'abazahatanira igihembo umwaka ukurikiyeho. Igihembo cyitiriwe Nobel mu guharanira amahoro cyahawe mu mwaka wa 1961. Iki gihembo cyatwawe na Dag Hammarskjöld. Wari uyu nguyu yari umunyamabanga mukuru wa Loni. Iki gihembo niyo waba warapfuye uragihabwa mu gihe uba waragiye kuri uru rutonde ukiriho. Urugero ni mu mwaka wa 2011 ubw'icyo mu buvuzi cyagenewe umunyakanada Lafarette Seneman wapfuye habura iminsi 5 ngo yemezwe ko ari we wagitsindiye. Kugitanga kandi ntiharebwa imyaka. Liste y'abatanzwe ngo batorwemo ndetse nuko amatora yatanzwe bigirwa amabanga bikabikwa byibura mu gihe cy'imyaka 50. Kuki imibare itazamo nayo ari ubumenyi bukomeye? Abahanga mu by'imibare ntibigeze bagenerwa iki gihembo. Nobel watangije iki gikorwa ntiyigeze abashyiramo cyangwa se ngo anasobanura impamvu batarimo. Gusa nanone hari abavuga ko yanze kubashyiramo bitewe n'ishyari yagiriraga umuhango wo muri Swede wari uriho icyo gihe witwaga Guasta Mitagalaifala, wari waratwawe n'umugore wa Nobel witwaga Sofia Helles. Gusa mu 1986 Lars Gullendiga na Lorske Hullemanda bavuze ko aya mateka atariyo kuko ngo Nobel atigeze ashaka ahubwo ko uwo bita umugore we yari shebuja. Uyu mukobwa bahuye afite imyaka 20, Nobel afite imyaka 42. Aha hari ikindi gitangwa ku bahanga mu mibare cyitwa Medal Field. Cyatangiye gutangwa kuva mu 1936 nacyo kijya gusa nka Nobel. Kuva mu 2003 hagiye cyitiriwe Abel gihembwa abanyamibare nacyo gisa neza n'iki ngiki cya Nobel. Igihembo cyitiriwe Nobel cyatanzwe bwa mbere mu 1901.
Iki gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri uwo mwaka cyatwawe na babiri kuri iyi si dutuyeho, harimo umufaransa Frédéric Passy ndetse n'umunyasuwisi Jean-Henri Denat. Birashoboka ko yibanze kuri Norvège nk'igihugu cy'amahoro kurusha Suède. Bwa nyuma na nyuma yaje kwemezwa n'inyandiko y'umunya-Norvège Benjamin Bergson. Uyu yari azwiho cyane kuba waharaniye amahoro, akaba yari n'umwanditsi. Aha byari mu 1890. Hagati y'1901 no mu 2019 igihembo cyitiriwe Nobel mu bukungu cyatanzwe inshuro 597 gihabwa abantu bagera kuri bamwe n'imiryango itandukanye. Wakongeraho n'abandi bagiye bagihabwa inshuro zirenze imwe, hakangana n'abantu ku giti cyabo 919 ndetse n'imiryango 24. Mu mwaka wa 2019 abantu bahawe iki gihembo hakaba harimo n'umunyafrika James Peebles wagihawe kubera ubuvumbuzi yakoze ku iterambere ry'isi rigaragara byitwa physical cosmology. Abavumbuye ku isi yikaraga nabo ntibaretse kugihabwa iki gihembo bagiye bagitwara. Aba ni Michel Mayor na Didier Queloz. Mu butabire hahembwe John Galton, Mr. Stanley Worthington ndetse na Akira Yoshina kubwo kuba barafatanyije kuvumbura ubwoko bwa batiri dukoresha mu modoka zacu. Mu butabire hahembwe John Galton, Mr. Stanley Whittingham ndetse na Akira Yoshino kubwo kuba barafatanyije kuvumbura ubwoko bwa batiri dukoresha mu modoka yacu. Mu buvumbuzi hakaba harahembwe William Henry Jr., Senior Peter Latefera na Greg Zimenza kubera ubuvumbuzi bakoze ku turemangingo dufasha gukusanya umwuka wa oxygen. Mu buvanganzo hahembwe Peter Handke atwara iki gihembo. Naho igihembo cy'amahoro cyitiriwe uyu mugabo kikaba cyarahawe Abiy Ahmed Ali kubw'imbaraga yakoresheje mu kugeza ku mahoro ndetse no gufatanya n'amahanga. Imyanzuro yafashe we ubwe mu gukemura amakimbirane ashingiye ku mipaka ihuza Ethiopia ndetse na Eritrea. Iki ni igihembo kandi cyavugishije menshi kugera no kuri Donald Trump, perezida wa Amerika. Nyuma yo kumva amagambo Donald Trump yavuze ubwo yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza, ubwo yavugaga ko ariwe wari ukwiye guhabwa iki gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu kigo cya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia. Icyo gihe Trump yagize ati, ngiye kubabwira iby'iki gihembo cy'amahoro cya Nobel. Nakoze akazi nkiza igihugu, nyuma numva ngo umuyobozi w'icyo gihugu ubu niwe wahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel kuko yakijije icyo gihugu. Naravuze ni reka ese ntacyo nabikozeho, ariko murabizi niko bikorwa. Uko biri kose nakoze iby'ingenzi, nabujije ko haba intambara ikomeye, harabona akijije. Nubwo nta zina yavuze iryo wahawe icyo gihembo cy'amahoro cyangwa se igihugu, nta gushidikanya ko bwana Trump yavugaga Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Kuri ubu rero Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yagize icyo avuga ko ntacyo azi ku bijyanye n'isabwa ndetse n'uburyo komite itanga ibi bihembo ihitamo gihabwa, ko niba Donald Trump ashaka kubibabaza uko byagenze yakwegera komite ya Nobel. Ati, ntabwo nakoreraga icyo gihembo, nkorera kugera ku mahoro, iki na akarere kacu gakeneye cyane. Icyiciro gisigaye cyatanzwemo iki gihembo cyitiriwe Nobel ni ubukungu. Abatwaye iki gihembo na Behat Manejed, Esther Dufalo na Michael Kremer bari baravumbuye uburyo bushya bwo kurwanya ubukene ku isi yose
mwibutse ko iki gihembo cy'uyu mwaka wa 2019 cyari cyatanzwe ku nshuro y'ijana. Dore abantu 10 bahawe iki gihembo cya Nobel gihabwa uwaharaniye amahoro kurusha abandi kuri iyi si dutuyeho ndetse n'ibyo bagiye bakora. Mu 2009 cyatwawe na Barack Obama kubera imbaraga yashyize mu kunga ibihugu, ubuhahirane ndetse n'ibindi. Mu 2010 cyatwawe n'uwitwaga Liu Xiaobo, uyu akaba yarahirimbaniye guhagarika ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu 2011 cyatwawe na Ellen Johnson Sirleaf, Raymond Grover ndetse na Watawakuri Kalmani, akaba barashyize hamwe bagaharanira uburenganzira bw'umugore ndetse n'umutekano. Mu 2012 cyatwawe n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bw'Uburayi, European Union. Ibikorwa byabo byibanze ku mahoro, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Mu 2013 cyatwawe n'umuryango witwa Organization for Prohibition of Chemical Weapons. Iki gihembo bakaba baragihawe kubera ibikorwa byabo byari byaribanze ku kurimbura intwaro z'ubumara. Mu 2014 cyatwawe na Kayisira Telistich ukomoka mu Buhinde ndetse na Marida Yosifadai w'umunyapakistani, akaba yarahirimbaniye ko abana b'abakobwa bahabwa agaciro ndetse bakanasubizwa mu mashuri. Mu 2015 cyahawe umuryango witwa Tunisian Nation Dialogue Quarter. Aba bakaba baratanze umusanzu munini mu guharanira demokarasi mu gihe cy'impinduramatwara yo mu mwaka wa 2011. Mu 2016 cyahawe Juan Manuel Santos n'umunyakolombia. Uyu yashyize imbaraga nyinshi mu ihagarikwa ry'intambara y'abasivile yari imaze imyaka irenga 50, ndetse iyi ntambara yanahitanye abasaga 220,020 ndetse inasiga abarenga miliyoni 6 bakuwe mu byabo. Mu 2017 cyahawe umuryango witwa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Aba bakunze kugaragaza ko ibitwaro bya kirimbuzi biteza ingaruka nyinshi ku bantu. Mu 2018 cyahawe umunyekongo witwa Denis Mukwege ndetse na Nadia Maroldadi w'umunya-Iraq. Aba bashyize imbaraga mu guhagarika ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro mu bihugu byabo. Tugeze mu 2019 muri uyu mwaka cyahawe umunya-Ethiopia ari uheruka Abiy Ahmed, akaba yarahimbaniye ko ukutumvikana ku mipaka iri hagati ya Ethiopia ndetse na Eritrea kwahagarara binyuze mu kumvikana. Aya makimbirane akaba yari amaze imyaka isaga 20 yose barananiwe kumvikana bo ubwabo. Muri uyu mwaka wa 2020 iki gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cyari kimaze guhabwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi WFP cyangwa se PAM kubera umuhate wawo mu kurwanya inzara ku isi. Komite itanga ibi bihembo byitiriwe Nobel ivuga ko PAM yabaye ingenzi mu muhate wo kurwanya gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara n'amakimbirane. Iki gihembo gifite agaciro ka miliyoni 1 y'amadolari, ni hafi miliyari 1 ushyize mu mafaranga y'u Rwanda. PAM yegereranya ko ifasha abantu miliyoni 97 buri mwaka mu bihugu 88. Iki gihembo kandi cyo mu mwaka wa 2020 cyitiriwe Nobel mu buvuzi cyahawe abavumbuye virusi ya hepatite. Abashakashatsi batatu bavumbuye virusi itera indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C izwi nka hepatite C nibo batsindiye iki gihembo cyitiriwe Nobel mu byerekeranye n'ubuvuzi. Abatsindiye iki gihembo ni umwongereza witwa Marshall Hagdon ndetse n'abanyamerika babiri aribo Heavy na Charles Rice. Komite itanga ibi bihembo bya Prix Nobel yavuze ko ubushakashatsi bwabo bwakijije ubuzima bw'ababarirwa mu mamiliyoni. Iyi virusi ni imwe mu mpamvu zitera indwara ya kanseri y'umwijima, ivurwa iyo uyirwaye abonye umuha umwijima utarwaye. Mu myaka y'1960 habaye iki kibazo cy'uko abarwayi bahabwaga amaraso bagiraga ikibazo cy'umwijima batazi aho cyavuye, bikitwa indwara itazwi. Kuri ubu hari ibizamini by'amaraso bikorwa iyi ndwara ikagaragara hakiri kare. Umuti uyivura
nawo ukaba warakozwe. Komite itanga ibi bihembo yavuze ko iyi ndwara ishobora kuzagira igakira ku isi hose. Bati bwa mbere mu mateka y'indwara ishobora kuvurwa igakira, bitanga icyizere ko yazarandurwa ku isi hose kandi burundu. Kuri ubu abarenga miliyoni 70 babana n'iyi ndwara, ikaba ngo yica abarenga 400,000 buri mwaka. Umusizi w'umunyamerikakazi Louise Glück niwe wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel mu cyiciro cy'ubuvanganzo cyatanzwe na Swedish Academy, ikigo gishinzwe guteza imbere umuco muri Swede. Mu itangazo ryari rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze n'iki kigo rigaragaza ko uyu musizi yabikesheje ubuhanga bwe budashidikanywaho. Gikomeza rigira giti igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2020 gihawe umusizi w'umunyamerikakazi Louise Glück. Louise Glück uyu ni umukecuru w'imyaka 77, yari ari mu cyiciro kimwe n'abandi barimo umwanditsi w'ibitabo w'umunyarwandakazi Scholastique Mukasonga. Nawe uyu yashyirwaga mu majwi cyane ko ashobora gutsindira iki gihembo, ariko suko byagenze. Louise Glück kandi yari kumwe n'abahanga nka Mayoris Konde wo muri Gondrek Group, Umurusiya Ludmila Uristeya, Umuyapani Haruki Murakami, Umunyakanada Margaret Twain ndetse n'abandi b'ibikomerezwa mu rwego rw'isi, bose hamwe bari 31. Louise Elizabeth Glück yavuze ku itariki 22 Mata mu 1943, avukira New York. Yagiye atwara ibihembo bitandukanye by'ubuvanganzo birimo National Humanities Medal, Pulitzer Prize, National Book Award ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uretse ubusizi, uyu Glück ni n'umwarimu muri kaminuza ya Yale. Iki gihembo kimaze kwegukanwa n'abantu 116 barimo abagore 15 gusa. Naho igihembo cyitiriwe Nobel mu by'ubutabire cyahawe abagore 2, Umufransakazi Emmanuel Charpentier n'Umunyamerikakazi Jennifer Doudna. Abahanga mu by'uturemabuzima gene nibo babonye igihembo cyitiriwe Nobel mu byerekeranye n'ubutabire, babikesha ubushakashatsi bakoze bakavumbura uburyo bwo kuvura no guhindura imikorere y'uturemangingo fatizo gene. Charpentier na Doudna bakoze ubu buryo bise ciseaux CRISPR, bwabaye ingirakamaro mu buvuzi kuko budahenda kandi korohereza abaganga mu gukata uturemangingo ndangasano twa DNA bashaka gukosora imikorere y'uturemangingo fatizo gene itameze neza. Ubwo buryo butuma abaganga babasha no kuvura indwara zidakunze kuboneka. Ubuvuzi bwariho mbere bwemereraga umuganga gushyira uturemangingo fatizo tuzima mu mwanya w'uturemangingo twarwaye, utuzima tukaba ari two dukora. Ubu buryo CRISPR bwo bukosora uturemangingo fatizo turwaye. Si icyo gihembo cya mbere bahawe, kuko mu 2015 bahawe igihembo cyitwa Breakthrough Prize. Muri uwo mwaka wa 2015 kandi bari bahawe ikindi gihembo gitangwa n'igikomangoma cy'agace ka Australia muri Espagne gasa na kigenga, ndetse mu 2018 bahabwa ikindi gihembo cyatangiwe muri Norvege. William Carlin watwaye igihembo cyitiriwe Nobel mu by'ubuvuzi mu mwaka ushize wa 2019 avuga ko ubu buvumbuzi bwabo ari kimwe mu bizaranga ubuvumbuzi muri iki kinyejana. Uyu Mufransakazi Emmanuel Charpentier w'imyaka 51 na mugenzi we Jennifer Doudna w'Umunyamerikakazi w'imyaka 56 babaye itsinda rya mbere rigizwe n'abagore gusa rihawe iki gihembo. Mu bandi twavuga bagiye batsindira iki gihembo twavugamo nk'undi wahoze ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Jimmy Carter wagiye mu mwaka wa 2002, Kofi Annan, Toni Morrison, Martin Luther King Jr. ndetse na Mutagatifu Teresa of Calcutta. We gusa yaje kugihabwa mbere cyane ahagana mu 1979. Nyemerera tuvuge kuri Kofi Annan
Martin Luther King Jr ndetse na Toni Morrison we yaje gutsinda iki gihembo cya Nobel. Kofi Annan yabaye umwirabura wa mbere w'umunyafrika wayoboye umuryango w'abibumbye ONU, yitabye Imana tariki ya 18 z'ukwa munani 2018 ku myaka 80 y'amavuko. Kofi Annan yakomokaga muri Ghana, yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Umuryango yatangiye kuyobora mu 1997 kugeza mu Ukuboza mu 2006. Tariki ya 18 z'ukwa munani 2018 nibwo umuryango wa Kofi Annan watangaje inkuru ibabaje yuko Kofi Annan yitabye Imana, kandi yitabye Imana mu mahoro. N'ubutumwa icyo gihe bwanyujijwe kuri Twitter. Urupfu rwe rwashavuje benshi mu batuye isi, cyane cyane abanyafrika muri rusange. Ikintu cyabaye nk'ikivugisha abantu cyane ku rupfu rwe ni isubirajwi riri mu mibare igize iyi myaka yapfuye afite, itariki, ukwezi ndetse n'umwaka. Yapfuye afite imyaka 80, apfa tariki ya 18 ukwezi kwa munani umwaka wa 2018. Imibare yombi wumvisemo yumvikanamo umubare 8. Ikindi kitazibagirana ku rupfu rw'uyu mugabo nuko ari we wabaye umwirabura wa mbere w'umunyafrika wayoboye umuryango w'abibumbye ONU, ndetse mu 2001 akaza no guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Peace Prize. Reka tuvuge kuri Toni Morrison. Toni Morrison niwe mugore wa mbere w'umwirabura watsindiye igihembo cya Nobel, kandi niwe wabaye umugore wa mbere w'umwirabura ufite inkomoko muri Afurika watsindiye igihembo cyitiriwe Nobel mu gice cy'ubuvanganzo, nk'uko twabigarutseho ruguru. Umuryango we n'akababaro kenshi wemeje ko Toni Morrison yapfuye amaze igihe gito arwaye. Uyu yanditse ibitabo 11 mbarankuru, yatsindiye igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1993. Igitabo cye cya mbere The Blue Eyes akaba yaragitangaje mu mwaka w'1970. Yaje kwandika ikindi gitabo nanone akita Be Loved, yasohoye mu mwaka w'1987, cyavugaga ku mugore wahunze ubucakara, cyaje gukorwamo na filime. Toni Morrison yigeze kuvuga ati, turapfa. Icyo gisobanuro kuba ari cyo gisobanuro cy'ubuzima, ariko dukora ururimi. Icyo gisobanuro kuba ari cyo gipimo cy'ubuzima bwacu. Iki gihembo yagishyikirijwe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Barack Obama, yamwambitse umudari wa perezida w'ubwisanzure mu mwaka wa 2012. Yapfuye tariki 7 z'ukwezi kwa munani muri 2019 afite imyaka 88 y'amavuko. Apfira mu bitaro bya Mental Health Medical Center biri New York. Hajya kumenyekana iby'iyi nkuru mbi y'urupfu rwa Toni Morrison, byavuzwe mu itangazo. Mu itangazo ry'umuryango we byavugaga ko yari umubyeyi wuje urukundo, wujukuruje, ndetse ufite n'abamufata nka nyina wabo. Itangazo ryongeraho ko yapfuye mu mahoro. Abandi bagore babirabura bazwi cyane batsindiye igihembo cya Nobel barimo umunyakenya Wangari Maathai, igihembo yatwaye mu 2004, n'abanyaliberia Ellen Johnson, Leymar Goben nabo umunyaliberiyakazi, hamwe na Tawukuru Kumani wo mu gihugu cya Yemen, nibo begukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2011. Nk'uko byatangajwe n'akanama gagombaga guhitamo uzahabwa iki gihembo, ngo aba bategarugori uko ari 3 baharaniye uburenganzira n'umutekano by'umugore n'uruhare rwe mu kubaka amahoro na demokarasi, bikaba ari niyo mpamvu bashimiwe n'ubutwari bagaragaje. Nyemerera nkwibutse ko iki kiganiro ari dutuyeho ikiganiro cy'Imbuto TV dukora kuri internet. Ni ikiganiro kandi nawe ushobora kwagiramo uruhare utwandikiye ubutumwa bugufi, SMS, cyangwa se ukabanda dutera inkunga, byose bikanyura kuri nimero ya telefone. Iyo nimero ni 0788902758. Iyi nimero reka nyigusubiremo ni 0788902758. Naho nje wagotegura iki kiganiro ndi Fraterne Frank Rugwizangoga. Reka kandi nkubwire kuri Martin Luther King Jr. Ntega amatwi nkwibutsa amwe mu mateka y'uyu mugabo Martin Luther King Jr.
ubashe kumenya neza impamvu yaje guhabwa nawe iki gihembo cy'uwaharaniye amahoro ku isi, Nobel Peace Prize. Uyu Dr. Martin Luther King Jr. yavutse tariki ya 15 z'ukwa mbere 1929, avukira mu mujyi wa Atlanta muri Georgia ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari umwana w'umupasiteri w'ikanisa ryitwaga Ebenezer Baptist Church muri Atlanta. Ise yitwaga Michelle Luther King, nyina we akitwa Alberta King. Martin Luther King yasengewe kuba umwungeri w'iri kanisa Montgomery, Atlanta mwaka w'1947. Yaje kuba umwungeri nyirizina mu mwaka w'1954. Guhera mu mwaka w'1955 kugeza mu mwaka w'1956 yayoboye abirabura bagenzi be mu kurwanya karengane kabakorerwaga, cyane cyane bashyirwaga iruhande bakanangirwa kugendera mu mabisi ya leta. Bibutse ko muri iki gihe abirabura bari bafashwe nabi cyane na bagenzi babo b'abazungu. Ibi bikorwa byo gushakira abirabura bo muri Amerika ubwigenge yabitangiriye mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko aza no kubikomereza muri Amerika yose. Nubwo yafunzwe inshuro nyinshi azira ubu butwari, mu mwaka w'1963 yaramenyekanye cyane mu rwego rw'isi yose. Muri uyu mwaka nyine yaje kuyobora imyigaragambyo yabereye i Washington DC, aho yitabiriwe n'abantu barenga 200,000. Mu mwaka w'1964 yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Peace Prize. Burya ngo intwari ntirama. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 1938, Dr. Martin Luther King Jr. yararashwe aricwa ubwo yari ahagaze imbere ya hoteli yitwaga Lorraine mu mujyi wa Memphis. Kubera ubutwari bwe, Leta ya Amerika yashyizeho urwibutso rwe nk'umwirabura buri mwaka mu kwezi kwa mbere. Dore muri make ubuzima bwe. Mu mwaka w'1929 Martin Luther King Jr. nibwo yavutse. Mu mwaka w'1944 yarangije amasomo ye yisumbuye afite imyaka 15. Mu 1948 yarangije kaminuza afite imyaka 19, aho yize ibijyanye n'imibereho y'abantu n'ingingo muri Morehouse College. Mu mwaka w'1951 yize kandi ahabwa diplome ya theology mu mujyi wa Chester, Pennsylvania. Mu mwaka w'1953 yashakanye n'uwitwa Colette Scott, babyarana abana 4. Mu 1954 yabaye umwungeri w'ikanisa ryitwaga Dexter Avenue Baptist Church muri Atlanta. Mu 1955 yafashe diplome yo mu rwego rwa PhD mu bijyanye na teologiya muri kaminuza y'i Boston. Muri uyu mwaka kandi nibwo yatangiye kurwanya akarengane kakorerwaga abirabura muri Amerika afite imyaka 26 gusa, maze aramenyekana muri Amerika yose karahava. Mu mwaka w'1956 inzu ye yararashwe. Urukiko rukuru rwa Amerika rwatangiye kwiga iki kibazo. Mu mwaka w'1956 inzu ye yararashwe. Urukiko rukuru rwa Amerika rwatangiye kwiga iki kibazo. Dr. Martin Luther King yarwanyaga kwangirwa kw'abirabura kugendera mu mabisi ya leta. Mu 1957 Martin Luther King Jr. yafashije mu ishingwa rya conference bise Southern Christian Leadership Conference. Mu 1958 yanditse igitabo cye yise Strategy Toward Freedom, bisobanuye ngo kugenda urugendo rurerure ugana ku bwigenge. Iki gitabo kiravuga hejuru ngo kwangirwa kw'abirabura kugendera mu mabisi ya leta. Mu 1959 yasuye igihugu cy'Ubuhinde ajya kwiga ibijyanye no kwigaragambya mu mahoro. Mu 1960 yafatanyije na se umubyara ku mwanya wa pasiteri mu ikanisa rya Ebenezer Baptist Church muri Atlanta. Mu 1963 yarafashwe arafungwa azira kurwanya akarengane k'abirabura. Yafungiwe ahitwa Birmingham muri Alabama. Ari mu buroko yanditse urwandiko yise Letter from Birmingham City Jail. Urwandiko ruvuye mu buroko bwa Birmingham. Uru rwandiko
yarwanditse avuga ko abantu bafite uburenganzira bwo kurwanya akarengane no gukoresha amategeko nabi kuri bamwe. Muri uyu mwaka kandi nibwo yatanze disikuru yakunzwe cyane yitwaga I have a dream, mfite inzozi. Mu 1964 yanditse igitabo yise Why We Can't Wait, impamvu tudashobora gutegereza. Kongere y'Amerika yemeje gukurwaho ry'akarengane mu masomo no mu kazi. Martin Luther King Jr. yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Peace Prize. Mu 1965 Martin Luther King Jr. n'ishyirahamwe twavuze haruguru yatangije yiswe Southern Christian Leadership Conference, bishyize hamwe maze bakora indi myigaragambyo yari igamije guha abantu bose uburenganzira bwo gutora. Kongere y'Amerika kandi yatambukije itegeko ryemerera abirabura nabo gutora muri uwo mwaka. Mu 1966 Martin Luther King Jr. yatangiye noneho kurwanya akarengane gashingiye ku batunzi. Southern Christian Leadership Conference yakomeje ibikorwa byayo mu majyaruguru y'Amerika muri Chicago, banahafungura ibiro byabo bikuru. Batangira kurwanya akarengane mu bijyanye no kuhabwa amazu ndetse n'akazi. Mu mwaka w'1967 Dr. Martin Luther King yatangije gahunda yo kurwanya ubukene, asaba ko ubutunzi bwagabanywa bukagira no ku birabura babakene. Muri uyu mwaka kandi yasohoye igitabo yise Where Do We Go For Here Choice of Community. Mu 1968 tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 yarasiwe ahitwa Memphis muri Tennessee ahita apfa. Nyuma y'urupfu rwe habaye kwigaragambya bikomeye cyane mu bayoboke be mu mijyi irenga 100 yose y'Amerika. Dr. Martin Luther King, Imana ikomeze kwakira mu bayo. Amateka agaragaza ko watsindiye iki gihembo akiri muto yari afite imyaka 17 y'amavuko gusa. Uyu ni Malala Yousafzai, umwana waharaniye uburezi kandi ari muto. Naho wahawe iki gihembo ashaje cyane kurusha abandi ku isi ni John Goodenough, yari afite imyaka 97. Ibihembo 53 byatsindiwe n'abagore. Abantu bagera kuri 6 bakaba baranze iki gihembo, muri abangaba twavugamo nka Jean Paul ndetse na Bob Dylan. Abantu 211 n'imiryango 107 bari baratanzwe nk'abakandida bahabwa iki gihembo cy'uyu mwaka. Uwabonye iki gihembo cyitiriwe Nobel hari ibintu bitatu ahabwa. Ikintu cya mbere ahabwa diplome ya Nobel, buri imwe ikoze mu buhanga ndetse n'ubugeni bwihariye. Icya kabiri ahabwa umudari wa Nobel. Icya gatatu ni amafaranga. Iyo abagihawe barenze umwe barayagabana. Abagihawe bagomba kubanza gutanga imbwirwaruhame kugira ngo bagihabwe. Hari imyaka imwe ibi bihembo bitigeze bitangwa, cyane cyane ni mu ntambara ebyiri z'isi. Ishyirahamwe Nobel Foundation rivuga ko iyo risanze muri uwo mwaka nta muntu ukwiye icyo gihembo mu cyiciro runaka, kibikirwa umwaka utaha. Byinshi kuri iki gihembo wasura imbuga nka nobelprize.org, ontifisdays.com ndetse na Encyclopedia Britannica.com. Nawe ukabasha kwisomera ibindi byinshi bivugwa kuri iyi ngingo twagarutse uyu munsi. Nje naha nsoreje ikiganiro dutuyeho nari naguteguriye none. Mbashimiye ko mwabanye nanjye. Reka nshimire byimazeyo bamwe muri abangaba baduteye inkunga babinyujije kuri nimero yacu ya 0788902758. Abo nibo Mbarushimana Jemuve, Cyubahiro Gedewo, Uwiringiyimana Gaston, Murindwa Jean Pierre, Kayirasire Gedewo, Cyubahiro Makena, Nambarubukeye Jean Damar. Turabashimiye, mukomeze mugira ibihe byiza, namwe mukomeze kugenda mudushyigikira. Njye wabategura ikiganiro kandi nkabana kibagejeho, nitwa Rugwizangoga Fraterne Frank. Ndabashimiye. Isi dutuyeho intambara, ibyorezo, inzara, amanyanga, amatiku, gereza n'intwaro kirimbuzi, inzangano hagati y'abantu n'ibihugu
ubukene, ubukira, amadini, uburwayi, ubugambanyi, ubutabera, uburozi, ubuyobozi n'ubwicanyi, ikoranabuhanga, ibitwenge n'amarira y'abacu bapfa. Ibi byose ni ibituranye kuri iyi si dutuyeho. Kurikira ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV. Dukora kuri internet, umenye byinshi tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isi dutuyeho.